Yini leyenda Jesu ukuthi alale kanibafundzi babhekene nalesiphepho kulowo mkhumbi Jesu beka kuwo bona bathi mase bamvusa Nkosi awunendzaba sifa nje. Jesu yini leyabangela angacabangi kanjalo. Bekati Jesu ukuthi isikhathi sakhe sekufa asikefiki. Bekati nekuthi utawufa kanjani. Ngiko walala ngekuthula noma labanye bacabanga ukuthi bangahle bafe. Sihlobo sami, bani nekuthula wati ukuthi uNkulunkulu ngeke avumele tintfo tifane tendeke nje empilweni yakho. Lokwendekako kutawukwendeka ngesikhathi. Nasi ngwaselisuku asisithole encwadzini yaJohane esahluko 12 verse 26. Lowo losikhonti sami akangilandzeli. Lapho ngikhona khona mine nesisebenti sami siyawuba khona. Lo sikhonti sami uyawutuswa nguBabe noma uyawuvuzwa noma ngibeke nje ngelulwimi lolunye loluhlukile ngithi uyawubhadalwa nguBabe. Uyamethemba Jesu baba wakhe ukuthi uyabhadalana. Kepha ubhadala umuntu lonjani? Akasho ukuthi umuntu longumthandazi Babe uyawumtusa, umuntu longumsonzi. Kepha uthi umuntu losisebenti sami. Kusho ukuthi noma ngawuvukele emchashweni la uchashwe khona noma uvukele ebhizinisini, ake uthathe ngekuthi uchashwe nguNkulunkulu. Ugadze umvuzo liholo lenyanga lingakukhohlisi. Ungacabangi ukuthi ngona mvuzo wakho leli holo. Ake sewusebente ngathi ukhonda uNkulunkulu, khona uNkulunkulu utakubhadala. Nginemlayeto noma nginemfanekiso ngendvodza leyabhadalwa yinkosi Ahashveroshi. Le ndvodza kuthiwa yayisinzise inkosi enkotini. Kwase-ke sekuthiwa ayithole umvuzo ayiklonyeliswe. Mawufunza Esther sahluko 6 verse 11 lithi ngako Hamani wathatha lengubo yebukhosi wembathisa Mordekhai, wamekhweta ehashini lebukhosi, walihambela embili, ahamba amemeta athi asenibukeke ukuthi inkosi imendelani umuntu lefisa kumbonga. Nangu Mordekhai ngalesento sakhe wachukuluta kubongwa yinkosi. Nango Hamani uyayati indzaba. Nango Hamani ahambe amemeta asahola Mordekhai. Mordekhai agibele lihashi embetse tingubo tebukhosi. Nangu sewuyamemeta Hamani asenibukeke kuthi inkosi imendelani umuntu lefisa kumbonga. Ngithini kuwe? Ngithi akese umkhonde uNkulunkulu nakuwe kuze uNkulunkulu kube ngathi uyabukisa ngawe. Nebantfu bakhombe wena bathi asenimbuke umuntu uNkulunkulu, umuntu lokhonda uNkulunkulu, asenibuke ukuthi uNkulunkulu umendelani ngoba uNkulunkulu uyendelana. Ake sewumkhondisise nawe kuze uNkulunkulu abukise ngawe kuthi mina uNkulunkulu umuntu longikhondako, atidzele angikhonde mbamba ngiyamendela tintfo. Amen.